Ubushinwa bumaze imyaka buhanganye n'ikibazo gikomeye nubwo ari igihugu kimaze igihe gitanga icyizere cy'uko iterambere rishoboka urebye ku buryo cyabashije kuvana abaturage bacyo mu bukene mu myaka 40 ishize. Ubu iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Aziya gihanganye nuko mu myaka iri imbere gishobora kuzabura abaturage bagifasha gukomeza gutera imbere bitewe nuko abaturage bacyo bagabanije umuvuduko wo kubyara. Mu gihe ibindi bihugu by'isi cyane cyane duhereye muri Afurika bishora kayabo mu kwigisha abaturage babyo kubyara abana bake bashoboye kurera, Ubushinwa bwo bwagiye kure ahubwo bwongera umusoro w'udukingirizo kugira ngo bushishikarize abaturage babwo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bityo bashobore kubyara abana benshi. Ibi byaba bizabahira nibyo tugiye kugarukaho. Guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 udukingirizo n'indi miti yo kuboneza urubyaro mu Bushinwa izashyirirwaho umusoro ungana na 13%. Hari hashize imyaka 33 Ubushinwa nta musoro bushyira ku miti yo kuboneza urubyaro n'udukingirizo, byari bijyanye n'umurongo icyo gihugu cyari cyarihaye wo gushishikariza abaturage bacyo kubyara abana bake. Ubu rero amazi nta kiriya yandi, bivuze ko igiciro cy'agakingirizo n'imiti yo kuboneza urubyaro mu Bushinwa bigiye guhenda ku buryo atari buri wese uzajya byigondera. Ibi bizafasha ko abantu bazabasha gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, amahirwe yo kubyara abana benshi yiyongere. Umwaka ushize wabaye umwaka wa 5 wikurikiranya abantu bashinga ingo nshya muri icyo gihugu bagabanuka cyane. Abazi by'ubukungu barabizi neza, ntabwo watekereza kuba igihugu gikomeye gitera imbere mu gihe abaturage bawe bagabanuka cyangwa se abantu bavuka bakaba bari hasi cyane y'abapfa. Ubushinwa bwo bwabihuhuye mu myaka isaga 30 ishize ubwo bwashyiragaho itegeko ryo kubyara umwana umwe gusa. Uwo mubare waje kuzamurwa ugirwa abana 3 nibura ku muryango, ndetse hanatezwa imbere uburyo bwa IVF bwo gufasha imiryango itashobora kubyara mu buryo busanzwe hagakoreshwa ikoranabuhanga. Uretse ibyo kandi hanashyizweho uburyo ibigo bikoresha abantu baherutse gushinga ingo bibaha iminsi y'ikiruhuko myinshi kugira ngo bashobore kubona umwanya uhagije wo guhuza ibitsina babyara abana. Ubushinwa kandi bwashyizeho gahunda yo guhemba ababyeyi babyaye, aho nko muri uyu mwaka hateguwe ingengo y'imari ya miliyari 13 z'amadolari yo gufasha imiryango ifite abana bato. Nibura buri mwaka umuntu ufite umwana uri munsi y'imyaka 3 ahabwa amadolari asaga 500. Ibi kandi byongeyeho ko leta yiyemeje kwishyura ikiguzi cyose ababyeyi basabwa iyo bagiye kubyara. Aya mafaranga Ubushinwa buha ababyeyi afasha imiryango igera kuri miliyoni 20 mu kurera abana. Intara nyinshi mu Bushinwa zatangiye gutanga ayo mafaranga mu gushishikariza abantu kubyara kurushaho mu gihe iki gihugu cy'ubukungu bwa kabiri bukomeye ku isi cyugarijwe no kugabanuka kw'imbyaro. Iyi politike yo guha imiryango amafaranga izaha ababyeyi kugera ku 10,800 y'amayuan, aya ni amadolari 1,500, ni miliyoni hafi 2,100 z'amanyarwanda ku mwana bitewe n'akarere. Mu kwezi kwa 3 muri uyu mwaka umujyi wa Hohhot mu majyaruguru y'Ubushinwa watangiye guha abawutuye amayuan 100,000, ni miliyoni zigera kuri 20 z'amanyarwanda kuri buri mwana ku bafite nibura abana 3. Shenyang ni umujyi uri mu burasirazuba bwa Beijing, uha buri muryango amayuan 500, ibi ni 100,000 by'amanyarwanda ku mwana ku kwezi ku miryango ifite umwana wa 3 uri munsi y'imyaka 3. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bihenze kubamo ku isi igihe ufite abana, nk'uko bivugwa n'ubushakashatsi bw'ikigo Population Research Institute gikorera mu Bushinwa. Korera umwana kugera agize imyaka 17 y'amavuko mu Bushinwa bisaba ikigereranyo cy'ibihumbi 75,700 mu madolari, ni miliyoni zisaga 110 z'amanyarwanda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 abategetsi b'iki gihugu batangaje ko umubare w'abagituye wagabanutse ku nshuro ya 3 wikurikiranya mu 2024. Mu 2024 mu Bushinwa havutse abana miliyoni 9,540 nk'uko bivugwa n'ikigo cya leta gishinzwe ibarurishamibare. Uyu mubare warimo kwiyongera gutyo ugereranije n'umwaka ushize, ariko abatuye iki gihugu muri rusange bo bakomeje kugabanuka. Abaturage miliyari 1,400,000 batuye Ubushinwa barimo gusaza vuba, bikongera igitutu ku kibazo cyo kugabanuka kw'imbyaro. Batangiye kugabanuka kuva mu 1980, ariko mu 2022 nibwo bwa mbere umubare w'impfu wagiye hejuru y'abavuka. Ibi byaherukaga kubaho mu 1962 ubwo iki gihugu cyaterwaga n'amapfa n'inzara byaje guhitana abagera kuri miliyoni 20. Ubushinwa buvuga ko bukomeza gukora ibishoboka byose ngo buhangane n'iki kibazo, ariko hagakomeza kugaragara inzitizi. Leta y'Ubushinwa yakoresheje amayeri menshi mu kongera abana bavuka,
harimo gukuraho gahunda yo kubyara umwana umwe, gushishikariza abakobwa gushyingirwa hakiri kare, kwima gatanya abazishaka mu gihe badafite impamvu yumvikana, no gufasha ababyeyi mu by'umwana akenera mu kumurera. Nubwo imiryango yemerewe kubyara abana batatu, kubera ikiguzi cy'ubuzima gihenze mu bice by'imijyi, umuvuduko muke w'izamuka ry'ubukungu n'ubushomeri bwugarije urubyiruko, byose bituma abakiri bato badashishikarira ibyo gushaka. Ubukungu bw'Ubushinwa bwazamutseho 5% mu 2024, bihura n'intego guverinoma yari yarihaye, ariko umusaruro mbumbe w'igihugu biteganijwe ko ushobora kuzagabanuka mu myaka iri imbere. Mu gukomeza guhangana n'ibi bibazo, Ubushinwa bwashyizeho amategeko mashya agenga ibiruhuko by'izabukuru, aho ku bagabo byavuye ku myaka 60 y'amavuko igera kuri 63, naho ku bagore yavuye kuri 55 y'amavuko igera kuri 58. Aho ni ku bakozi bakora mu mirimo ijyanye n'ibya tekinike ndetse n'indi idasaba gukoresha ingufu, naho ku bandi bakozi bazajya bajya mu kiruhuko bafite imyaka 55. Ushobora kwibaza utubundi ni gute Ubushinwa bwisanze ahantu? Reka tubivugeho. Mu mpera z'igihe cy'impinduramatwara mu bijyanye n'umuco, ubwo Mao Zedong ufatwa nk'umucunguzi w'Ubushinwa yitabaga Imana mu 1976, ubuyobozi bw'ishyaka ry'abakomuniste bwatangiye kugira ubwoba bw'ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Bwakekaho ko kwiyongera kw'abaturage ku muvuduko ukabije bishobora kuzaruta ubwiyongere bw'ubukungu bw'igihugu, bikagira ingaruka zikomeye. Nibwo hashyizweho itegeko risaba buri muryango kubyara umwana umwe. Kugira ngo umugore yemererwe kubyara umwana, yabisabiraga uburenganzira, kandi ubirenzeho akabyara barenze abo leta yateganyije yarabihanirwaga. Abagore bahatirwaga gukuramo inda mu gihe basamye bihabanye n'uko leta ibishaka. Ubaciye muri humye akabyara umwana byakimwe ibyangombwa nkenerwa, nko kutamwandikisha ngo amenyekane muri gahunda za leta yitabweho. Bivuze ko abana bavutse muri ubwo buryo byagoranaga ko biga, kubera ko ntaho babaga banditse. Kwivuza nabyo byaragoranaga, kikaba ikindi cyatumaga iri tegeko ryubahwa cyane. Ibi byateye ikindi kibazo kandi cyo gukuramo inda ku bagore iyo bamenyaga ko batwite abana b'abakobwa, kubera ko umuco wabo uha agaciro kuba umuntu yabyaye umwana w'umuhungu. Kubera ko leta yategekaga abagore kubyara umwana umwe, umenye ko atwite umukobwa yageragezaga gukuramo iyo nda kugira ngo nibura azabyara uwo leta ishaka, azara umuhungu. Ibi byakomeje gukurikirana Ubushinwa, kubera ko no mu bindi bibazo buhanganye nabyo harimo kugira abahungu benshi kurusha abakobwa. Bikavuga ko ku bagore 100 haba hari abagabo 105. Bivuze ko biramutse bibaye ko buri mugore abona umugabo mu Bushinwa, hari abagabo basigara nta bagore bafite. Ibisa na bya bindi byo kumanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka, byabaye ihurizo rikomeye ku Bushinwa, kubera ko nyuma yo kubaka inganda nyinshi no kujya mu mubare w'ibihugu biyoboye isi mu birebana n'iterambere, iki gihugu cyaje gusanga gikeneye abaturage bahagije kandi babyara cyane kugira ngo babashe kugira uruhare muri iryo terambere. Ibyo ntabwo byari gushoboka na rya tegeko ribuza abantu kubyara abana benshi, ariyo mpamvu riri mu by'Ubushinwa bwakuyeho mbere. Iki gihugu kandi cyisanze gikomeje kugwiza abasaza n'abakecuru aho kugwiza abana bato bafite ubushobozi bwo gukora. Na bake bahari bakomeje kujya kwishakira ubuzima mu bindi bihugu, ibintu bishyira Ubushinwa mu mwanya mubi mu gihe haba hadafashwe ingamba zikomeye. Kugeza ubu nibura hejuru y'umuntu umwe muri 5 mu Bushinwa abafite imyaka iri hejuru ya 60 y'amavuko. Leta yikavuga ko abagejeje iyo myaka barenga 310,000,000, hafi 22% by'abaturage bose. Biteganijwe ko mu mwaka wa 2035 uwo mubare w'abasaza n'abakecuru mu Bushinwa uzaba wageze kuri 30%, hafi 1/3 cy'abaturage bose bashaje. Hari amashuri amwe namwe mu Bushinwa yabuze abana bo kwigisha, ahubwo ahindurwamo ibigo byo kwita ku bageze mu zabukuru. Abatebya bajya kure banyega Ubushinwa, cyane cyane abo mu burengerazuba bw'isi batavuga rumwe nabwo, bakavuga ko iki gihugu gishobora kuzasaza mbere yuko gitera imbere. Ibi byose bifite ingaruka zikomeye ku Bushinwa, cyane cyane ingaruka zijyanye n'ubukungu. Nkuko twigeze kubikomozaho, kuba abaturage bagabanuka bivuze ko igihugu nta bakozi bahagije kigira. Bivuze ko ibikorwa by'iterambere bigabanuka. Nk'Ubushinwa ni igihugu 40% by'umusaruro mbumbe wacyo biva mu misoro. Ntabwo wakwitega imisoro abaturage bayitanga bagabanutse. Ubu kandi Ubushinwa ni igihugu kirimo kugana mu bihe aho abasaza n'abakecuru, no kuvuga abantu bari mu gihe cy'ikiruhuko cy'izabukuru, bazaba benshi kurusha bari mu kazi, kandi nabo bagomba kwitabwaho. Amafaranga yita ku bageze mu zabukuru aturuka mu barimo gukora. Iyo abarya baruta cyane abakora, murabyumva namwe ingaruka zabyo ku bukungu bw'igihugu. Ikibazo kandi Ubushinwa bufite nuko abantu batangiye gusaza kare, igihugu kitaragera ku rwego cyifuza, urwego rw'ibihugu byageze iyo bijya mu bukungu. Ubusanzwe urebye ibindi bihugu byagiye bitera imbere mu myaka yatambutse,
wasangaga nabyo byisanga abakuze bagenda baba benshi kurusha abavuka, ariko nibura byo uru rwego byarutangiraga byaramaze kugera mu cyiciro cy'ibihugu bikize. Ubushinwa bwo buracyabarwa nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere nubwo benshi batabyemera uko. Iki gihugu kirakize, ariko urebye ubuzima bw'umuturage bavuga ko ntaho kiragera. Nk'ubu umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka abarirwa ko yinjiza amadolari 85,000. Ni mu gihe umuturage umwe mu Bushinwa buri mwaka abarirwa ko yinjiza amadolari 13,000. Ikinyuranyo namwe muracyumva. Ubushinwa biracyasaba indi myaka myinshi kugira ngo imibereho y'umuturage wabwo nibura iyingayingi y'umunyamerika mu bijyanye n'ibyo yinjiza, niba koko ari igihugu gishaka kuza ku mwanya wa mbere mu bikize ku isi. Biramutse bidacunzwe neza, Ubushinwa bushobora kwisanga mu murongo w'Ubuyapani, aho iki gihugu kigezaho umwana arira nyina ntiyumve ku bijyanye n'ubwinshi bw'abageze mu zabukuru. Nk'ubu mu mwaka ushize 2024, uruganda rumwe rwo mu Buyapani rukora ibyahi by'abana, ubwo ni za couche bebe bambika abana, rwatangaje ko rubaye ruhagaritse gukora ibi byahi by'abana mu gihugu kugira ngo rushyire ingufu mu byahi by'abageze mu zabukuru, kubera ko nibyo bikenewe cyane. Urwo ruganda rwitwa OG Holdings rwafashe uyu mwanzuro nyuma y'aho mu 2023 umubare w'abana bavuka wongeye kugabanukaho 5% ugereranije n'abana bari baravutse mu mwaka wabanje. Muri make, mu Buyapani ntabwo bikiri inkuru kumva ko havutse abana bake kurusha abageze mu zabukuru binjiye muri icyo cyiciro muri uwo mwaka. Ubuyapani ubu buri mu bihugu bya mbere ku isi bigizwe n'abantu bashaje cyane, kubera ko barenze 30% by'abaturage bose, kandi abenshi muri bo bafite imyaka ingana cyangwa se irenze 65. Abagore nibo benshi bafite imyaka isaga 65 mu Buyapani, kubera ko ni miliyoni 20,530, mu gihe abagabo ari miliyoni 15,720. Nubwo barengeje iyo myaka kandi, guverinoma yagaragaje ko abageze mu zabukuru basaga miliyoni 9,140 bafite imirimo itandukanye hirya no hino mu gihugu, aho kuba mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko amategeko abiteganya. Ibi bivuze ko nibura umwe mu bantu 9 bafite akazi mu Buyapani afite imyaka isaga 65. Ubuyapani bukomeje kugarizwa n'igabanuka rikomeye ry'abaturage rijyana n'ubwiyongere bukabije bw'abageze mu zabukuru. Impamvu ikomeye ibitera ni umubare muto w'abana bavuka, ibintu bishobora gushyira icyo gihugu mu kaga ko kubura abakozi mu bihe biri imbere. Hashize imyaka isaga 10 abaturage b'Ubuyapani bagabanuka aho kwiyongera, aho nk'umwaka ushize bagabanutseho 595 ugereranije n'uko banganaga mu 2022. Bivugwa ko mu 2040 abaturage b'Ubuyapani bafite imyaka iri hejuru ya 65 bazaba bagize 34.8% by'abaturage bose. Uretse Ubuyapani, ibindi bihugu biri mu nzira y'Ubushinwa yo kugira abasaza benshi kurusha abakiri bato birimo Ubutaliyani, Finlande, Portugal n'Ubugereki. Kuri uru rutonde kandi hazaho Ubudage, kimwe mu bihugu bikomeye mu bukungu ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka ushize ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyasohoye raporo aho cyavuga ko Ubudage buri mu bihugu bizagirwaho ingaruka n'ubwinshi bw'abageze mu zabukuru niburamuka budafashe ingamba zikomeye. Ibi bizagaragarira mu kubura abakozi bakora mu nganda zabwo nyinshi, ubwiyongere bw'imisoro kubera ko abakora ari bake, imisoro bakwa iba myinshi, kandi n'umusaruro w'igihugu ukagabanuka kubera ko abakora ari bake. Uretse kuba abari mu zabukuru bazaba benshi, IMF yanavuze ko bishoboka cyane ko hari imirimo imwe n'imwe abantu bazajya babura abakozi, bikaba ngombwa ko abageze igihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bakomeza gukora, byaba ku neza y'inganda cyangwa se kubera ko banagiye mu rugo batabasha kwigondera ikiguzi cy'ubuzima bagendeye kuri pension leta itanga. Kugeza ubu n'ubundi ubukungu bw'Ubudage bumaze igihe mu bibazo nyuma yo guhagarika gazi yaturukaga mu Burusiya yifashishwaga mu nganda n'ibindi bikorwa by'iterambere. Iki gihugu kandi kirimo kurwana n'izamuka ry'inyungu ku nguzanyo mu bigo by'imari, nabyo ubwabyo bigabanya ishoramari n'umusaruro w'ibyavaga mu nganda, bituma igihugu gikomeza gutera imbere. IMF yagira inama Ubudage ko ikihutirwa cyabafasha guhangana n'ibura ry'abakozi kubera kwiyongera kw'abageze mu zabukuru ari ugushyira imbere politike yo kwinjiza mu gihugu abimukira benshi bafite ubumenyi bukenewe cyane mu nganda no mu bindi bigo bifatiye runini ubukungu bw'igihugu. Ni umuti ushaririye ku Budage kubera ko ni kimwe mu bihugu by'i Burayi bidakunze kwemera kwakira abimukira benshi. Ni nayo nama igirwa ibindi bihugu bifite ikibazo cy'abageze mu zabukuru benshi kandi bigishaka gutera imbere. Kubyara abana benshi, kubishyira mu mitwe y'abantu ku ngufu biraruhije cyane kurusha koroshya amategeko atuma abanyamahanga bafite ubumenyi runaka baza gutura mu gihugu cyawe. Ibi nabyo ariko bisa nibigoye bitewe naho politike mpuzamahanga irimo kugana, aho mu bihugu by'u Burayi na Amerika havutse amashyaka menshi kandi afite ingufu agaragaza ko abimukira ari ikibazo ku buhangange no gukomera kw'ibyo bihugu. Nk'ubu kuva President Donald Trump yagaruka ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwanya munini awumara asinya amategeko agamije kubuza abimukira kujya muri Amerika,
ndetse n'abahari igitima gihora kidiha kubera ko isaha n'isaha yabasubiza aho baturutse. Icyakora uburyo Ubushinwa bukoresha bushishikariza abagore kubyara abana benshi kandi bugashyiraho amafaranga abatunga mu gihe barimo kurera abo bana, nabyo n'indi nzira yatuma icyuho cy'abageze mu zabukuru benshi kizibwa. Ariko n'iki gihe kirekire ku buryo ibihugu nk'Ubuyapani byamaze kugarizwa ku buryo bigoye ko uwo mwanzuro watanga umusaruro. Hari no kuba ibyo bihugu byayoboka inzira y'ikoranabuhanga aho bishoboka cyane mu nganda hagakoreshwa amarobo n'ubwenge bukorano, kubera ko byagaragaye ko bifite amahirwe yo gukora imirimo myinshi yakabaye ikorwa n'abantu, umusaruro ukiyongera ku kigero gishimishije. Icyakora ibyaba byose isi izakomeza gukenera ikiremwa muntu, kubera ko n'iryo koranabuhanga rikenera abarigenzura, kubera ko ryo ubwaryo hari ibyo ritakwishoboza. Kugeza ubu ibihugu bisa n'ibikingiye ni ibya Afurika, aho abaturage bakuze bakiri bake ugereranije n'abato, gusa nabyo bigirwa inama yo kwitonda, kubera kuko birushaho gutera imbere bishobora kuzisanga mu nzira nk'izi ngizi ibihugu byamaze kugerayo birimo guhura nabyo. Naha dusoreje iki kiganiro. Mwakoze kutwumva. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi.